Evo nas u igrici. Imamo znači continue, new game, load, options, idemo in a new game. Evo nas. Evo nas u horror igrici. It was September of 1992 when I received the letter from my mother asking me to visit her. Kupio sam na Steam. In the letter, she told me Sa that 10 she eura wanted to eura see bila me snižena. and also Pa sam je mentioned that uzeo. she wanted to talk to me about my father. That made me curious because my father had died before I was born, and mother rarely talked about him. I decided to travel at night to avoid traffic. After 3 hours of driving, I reached the country road, and I was getting pretty tired. It was dark outside, and I still had a long way to go. Nisam upoznat tu igricu, ne znam, ono. Odigrao sam samo, ono, da vidim prvu cast scenu, ono. Kupio sam je prošle godine. Nisam još u igru. Sjebalom se to logično. Neće sigurno nastaviti otići gdje ono ide do materije. Chapter 1 THRR i Val. Pazi babi. Gdje smo? Šta smo? Malo obično montoločno. Strah mene malo ovo, jel? Ja sam pička, boga mi, ja sam pičkurina. Ne. Sad odavde idemo. Može se skočiti. Šta je ovo? Moram neđe drugo, a? Koji je auto da vidimo, a? Ovo vam je Lada Niva, jest, ovo je Lada Niva 100%. Idemo dalje. Gdje treba sad Jaranika? Moram negdje, gor ne mogu se penjat. Gdje ću s planinu? Aha, vidim ja se vozam ovdje. To mi reci. Vidim ja gdje mi je. Šta ovo nešto? Uj, sine. Nisam prekovo dostali horror igrice, pa ako malo nam, nemoj. Snimajem po danu, jel da ko neka pička, ne veze. Neću sigurno po noći, jel? Nisam budala. Gdje ovaj putić vodi? Sad će me neko ubiti ovdje. Joj, što ideš u 3:33? Evo ovdje smo, ovdje će nas jebavat da znate. Odmah. It's an old village, maybe I can ask. Uj, ljudino je mene. It's locked. Kako možemo pitati? Ljudino, mene je najviše ove muzike je strah. Znači, neki zvuci, jel? Kalesijski zvuci, neki šta ja znam. Jel se može otvoriti? Ljudina. Mogu ja išta ovdje otvoriti, jel? Ovdje će nas poderat. Šta je ovo, ljudina? Ne zeri! What is this? Ma nije neko farbu prolio. Jebote li, šta je ovo? Help, nem ti mater. Evo odavde kuca, ja ima baba slušalce za kantera. Jep! Thank God you heard me. They locked me in. Please, help me get out. What happened? Where's the key? They took the key with them. As they were leaving, I heard one of them say to the other, "In vino veritas." I hope that makes sense to you. Who locked you in? And why? Just hurry and I'll explain everything to you Jebem ti later. mater, reci što They sam. could come back any moment now. Jebem ti mater, kurvo jedna neš da nam... In vino verita, that's Latin, it means there's truth in the wine.
Halo, daj mi flashlight, ej, ljudino! F! Ma ovo je farba, ba, ej. Ode stolca. Ima, najveći mi je strah ako ja otvorim. Nek će me jebat. Može li se otvorit? Otvori. Saving. Čim je saving? Jebat će nas nešto. Ja. Biž, neću materijem. Mrš! A, mogu sprint. Bježi ljudino, ba, mene strah. Da gasi muziku! Gasi! Da vidimo dalje. Evo ga oglas za motorić. Šta ćemo sa gas. A šta nam sad treba? Šta je? Možemo ga voziti, a? It's alone, there seems to be some gas. Jebat ću vam majku. Najgore je u ovim igrica, aj dobro što je ono horror. Najgore što je gdje treba sad, jel ovdje neki? Pa tu je garant. Da se smije plivat. Ljudino, ja ne vidim ništa. Da nemoj me bava. Ma najgore je da neće. Op! Čujem ja nešto. Brš! Brš ba, halo, daj mi vam ovaj ga. Halo, što neće se uzme, ljudino. Empty, this could be useful. Gdje ćemo sad? Gdje sad? Jel ovim putićem se ide? Ide kurac. Gdje ćemo? Joj, puteva, bože dragi. Ma je ovo sve ljudi ba izmisluje, jel? Kaj se ovo ribe izmisluje? Šta je ovo, sjekira? Aha. Jebote, ota! Da idi jebote. Op, šta je ovo, šta je? Cvijet, ništa. Kako inventori otvoriti? Aha, X. I šta sad, možemo li osjeti drvo? Šta sad ja ovdje trebam, a? Daj mi kaži, šta ja trebam sad ovdje? 2 hours later. Ne možeš biti pametan, materi, ne možeš. A što muzika ova jebema? A ljudi, uz mene ste, jel? Smije li se gore popit? Ne svidimo dole, hajde. It's pretty dark, I need to even use this generate. Nemoj mi pomjerat ništa! Nemoj mi ništa pomjerat. Ne znam koji debil kad mu se, eto, sjebe vam se auto. Gdje ćeš u pičku? Gdje ćeš u pizdu maternu da te ubije neko? Šta ja sad? I need to get it working. Pet, 20 minuta ja tražim crijevo. Nemoj me ba. Nemoj me ba, da. Ništa ljudi, ali ću morat vidit na YouTube. 2 hours later.
Koji sam ja debil. Al baš sam debil. Veliki debilčina. Znate gdje je bilo crijevo? Ajmo da vam pokažem. Nisam mogao vidjeti, nisam Boga mogao. Ne bi ga nikad našao ovdje. Nikad ga ovdje ne bi našao. Čekaj. Options. Brightness. Daj malo povećaj ba brightness. Da bolje vidim. Znate gdje je bilo crijevo? Evo ovdje. Evo ga, mater mu jebem, gdje se pokupi. Jebem ti majku u po pičke da ti jebem. Evo ovako, sad trebamo iz ovog motorića uzeti gas. Uzeli smo gas. Moramo prvo ovaj kurac staviti. Kurac, izvolite. Inventory, gas. Ja to... Allahu dragi. It's full now. Sljedeća stvar koja trebamo da uradimo, to je ono što smo našli bili, jel? Ono što piše da mu treba goriva, trebamo nasut. Idemo da raspijemo gorivo. Zatvori vrata za sobom. Evo ovako. Inventory full. Joj, nešto će se desiti. Ljudi, ja nemam muda izaći napolje. Ljudi. Gdje sad? Zatvori vrata. Nešto trebamo ovdje uraditi, garant. Treba valjda... Prazna su ova. Ne seri? Ključ? Molim? Šta? Nemoj ba. Ne zeri. Usro sam se. Moramo izaći. He left now. Sad će nas...